ngikhulela Nkosi, ngikhulele ebukhosini bakithi ngisibayethe wenyama yemaswati konke wesizwe indlovukazi amakhosikazi bantu benkosi netikhulu talapha bangwane ngikhulela ngegama lenkosi uNyazi wezulu lokufile kuleli live laseSwatini malibonge ngegama lenkosi. Baba uNkulunkulu omuhle wasemhleni bephakama kwabaNazaretha, sibantwana bakho Nkosi yamakhosi, wasitala wasibeka kuleli live lalapha eSwatini solokuwehla ezulwini wehlele emhlabeni. Baba awuzange Nkosi yamakhosi uyikhohlwe iSwaziland. eMaswati Baba ajabula kakhulu, ujabula kwawo Nkosi yamakhosi. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuthi umntwana ajabule kakhulu, yabe sigijima kakhulu aze awe abasabona nokuthi kunjani lapho Nkosi sifike kumbe wasindeka khona Nkosi kanye nabantwana bakho Nkosi lokusuke nabo mabhele ngemambe umfundisi Mkhonto lo mntwana wakho uthi uyawacelela eMaswati Baba impethelele. Ukhulumile Nkosi lapha kwencwadi engizanza kuyifunza, wathi bantwana bakaNkulunkulu bayawuhlala ngokuthandana njalo babe moya munye. Siyalucela Nkosi lolo luthando lowehlanayo ezulwini waluletha emhlabeni ukuthi sibantwana bakho silapha eSwatini ukhiphe Nkosi yamakhosi umoya wokubukelana phansi, sibe yinto yinye njengebumba likasemende. Wena uNkulunkulu uyinkosi leyetha ezulwini, wehlela lonke live lelikhona la-Afrika. Ngiyethemba Nkosi yamakhosi ukuthi nelive laseNtshonalanga selikubonile Shembe ukuthi ungubani wena. uNkulunkulu bakho-ke uNkulunkulu omuhle wasehleni bephakama Shembe longcwele akucelwa ngathi ukuthi ngingamubala ngithini. Mina ngekhaya lakithi emndeni wakithi Shembe sowungivele kanene kukhona ihodrobo la ihodrobhini ngetule ekugcineni ngivama kubeka angathi-ke ngelulwimi lolunye sivama kubeka indishi ebugezela. Ngikhiphe inyoka ngathi kuyafika lapho ithi nje inyoka nayingena endlini angathi ingena kusithi isikhala Shembe ubese uyayibamba wena ngesandla sakho uyifaka kule ndishi. Nase iba sefuna kuphuma ikusaphumeki nangithi ngiyayithatha indishi Nkosi ngikhathe inyoka igcwele endishini ngiyithathe ngiyoyitshinga khashana. Uyesabeka uNkulunkulu wethu. Angathi Nkosi singakhuluma ngithini. uNkulunkulu bakho Baba bubonakala nawufikile lapha eSwatini konke Nkosi yamakhosi uNkulunkulu bakho ebugcwele wonke umhlaba. Ngisho lona bayigqoki Baba ingubo lemhlophe uNkulunkulu wethu bathi lunyazi lwezulu lwethu. Kunke lomhlaba Nkosi yamakhosi lunyazi lwezulu lwethu. Ngisho namabutho Nkosi asenesigiyo noma ngabasebenza emsebenzini webukhosi ubeva labanye sebagiya Nkosi yamakhosi bathi kwefika lunyazi kwenteka tonke into kwathi nalabo lababhaqile labafuna kushisa leliveni kwenyama base baphumele ebaleni lunyazi lwabakhipha lwababeka ebaleni bathola kuza Nkosi. Mazulu amahle ngiyakho ngilisebenzisana kahle kuleli live labobabe mkhulu kanti kuleli live leli bowuyala nje ungasibhali isibhalo semnyango noma ngesiqamba ngalolunye igama, kodwa namhlanje sesidala nje sikhululekile sizathu njalo ngonyaka siyakhundulwa njengoba sasikhundulwa ekuqaleni baNkosi lenye yasehleni bephakama isembethe esimo esenyama yezulu sasikhundula njalo ngaphezu kwakhe.
Nkosi yamakhosi, njengalokhu ufikile kuNkulunkulu wethu, Thixo wethu, siyakho thina siyagcwalisa sinemantwana bakho lapha eSwatini sithi inkosi yesha ezulwini emazulwini yawo ngiyacela sizwe sakithi lesilapha eSwatini lesikhona kule nkonzo lelapha kule sigodlo bantwana bakaNkulunkulu nalabo labasemakhaya babe balalele ukuthi ufikile lolandzela dive tonke ufikile semzwile yena loyo labakhuluma ngaye baprofeti basemandulo usefikile umkhululi wesiboshwa ufikile lofika acishe yonke imimoya acishe konke nekuhlupheka acishe nekuphila ulethe nekuthula ukuthi sihlale nekuthula emakhaya obaba nobaba mkhulu bakabonga umfendelo wezezulu emhlabeni. Lengakubhekisa emaswatini onke ubaba kufika kwakhe emakhumbini umane omhlaba avela kulela lasemazulwini usilethele inkolo lokufanele ukuthi uJehova umdali welizulu kanye nemhlaba njengoba emthandazweni lesisanza ufunza umthandazo wesabatha uthi masigcine imithetho kaJehova ukuze nemkhulela kwethu kwemukeleke kuvakale kuloNkulunkulu phambi kwethu manazaretha amahle makabonga umfendelo wezezulu emhlabeni. Baba siyabonga ngoba wasilethela inkolo eNazaretha. Wathi baba sokulethile eNazaretha emhlabeni. Wakhiphe Nkosi yamakhosi wase sokuyakhuluma kubobaba nabobaba mkhulu bethu. Wathi utshele lisabatha ngoba lisabatha likuphila, lisabatha lingcwele, lisabatha lingumuthi kaNkulunkulu longcwele. Siyabonga baba wethu lowetha ezulwini wetha emhlabeni baba sesilihambisile lelivangeli langena etikhulwini takithi sekunetikhulu baba takithi ngelulwimi lwangale lithi lelivi ngemakhosi kanti lapha asisho njalo lokufana namakhosi ngale ngalana kithi kuthiwa tikhulu bakabonga umfembe. Sekukhona tikhulu Nkosi yasezulwini lesingawateli emaqala ngosuku lwesabatha. Sekunetikhulu baba wethu lowetha ezulwini lesingamemeti nesiphe ukuthi siyosebenza imisebenzi yasebukhosini ngosuku lwesabatha ngoba beve ngawe uNkulunkulu wethu lolunyazi lwezulu. Amen. Sakuna labanyenti lesebevile baba lowetha emazulwini ukuthi noma ngabe ekhaya emndenini kwehlele kuhlupheka kodwa wekuhlona kwaloyo lofonako ukuthi bangamtshali ngaphansi kwemhlaba ngosuku lwesabatha.
Awu siphe sakithi salapha kaNgwane noma kwefika lesinye siphe lesifike sakhohlisa sasalikho lisabatha kodwa lolu suku lokuthwala usabatha lusuku lolugqitshiwe. Cha mina ngimbabuke ngoba ngimfunde kakhulu vele weBhayibheli ngabhulwa ngishembe lolu nyazi lwezulu. Amen. Hayi angimfunde kukhuluma ngiyayithola ngempela. Amen. Ngaphiwa wena nesikolo ngizange ngimqobe. Nalo lomfundaze lomthandazo lo ngelusa 9 ngeminyaka angizange ngiyele ngiye esikolweni kodwa uHlembe wangifundisa ngelusa inkomo ngasi ngiyophuma etinkomeni ngase ngikuqudu lomfundaze lembala. Nkosi yethu simabake ngiyacela ukufunza nami mavi mane abhalwe ngesiswati kodwa ngiyacela ukuthi amaZulu ahambe asakwazi ukukhuluma isiswati. Ningasho ukuthi siyakefuya nasi tanifika nje kaNgwane ukhuluma isiswati. Mbangazitha silosikhulu ngifanele ukufunza incwadi la leyabhalwa uKing David 148 verse 11. 148 verse 11. Siswati swa iponze emakhosini lencwadi. Lithi-ke lo verse 11 148 verse 11 to 12. Mdumiseni nine makhosi netive tonke nimdumise nani tikhulu nebabusi bonke bemhlaba. Lo uNkulunkulu esifakwe phambi kwakhe. Amen. Ngiyawuphinda lo verse 11. Mdumiseni nine makhosi netive tonke nimdumise nani tikhulu nebabusi bonke bemhlaba. Nani majaha noma benani insizwa kodwa lo iphethe ithi insizwa kuwo. Nani majaha netintombi nani labazala nalabancane. Alibonga igama likaShembe. Amen. Emaswati ke ayamangala. Kubhaliwe la ulabayifunza konke imbalo bayihlolisisako hayi labayihlola mzukwana kwisabatha ize ilale idasti ngoba wena uyihlola nesabatha uyazofika esabatheni imibhalo yakho seyigcwele ini idasti noma ke seyigcolile nakudu bayathizeka maswati kuthi siyana nitibolo ukuthi sikhuluma ngoShembe nikhona kaNgwele. Amen. Kodwa ningabendluli lelivi lasimakathe lalo Jehova lomsomandla uyakhuluma uNkulunkulu ukhuluma ngenkosi yakaIsrayeli. Uthi lo uNkulunkulu akadunyiswe ngemakhosi, adunyiswe natikhulu, adunyiswe nangemajaha, adunyiswe nato tonke tive. Tilibonge ligama likaJehova, makabonge lokufanele kudunyiswe. Amen. Nibona kaNgwele.
Uma singaphenyisisa kule mibhalo sihlolisise kahle uyathi uJesu Kristu wefika kaJuda bamemukela labamiselwe ukuphila lokunguna phakathi kwathi laba labanye labaphikisako abazange bambone ukuthi uyindodana kaNkulunkulu bengaphelele emaswati ukuthi suka nkunge emehlweni yeSwaziland bambone ukuthi wona ungubani. Amen. Niyeva bangcwele. Amukho nowake wefika umprofeti ngeke ngafunda kakhulu la manje malanga bangcwele ekuqaleni ngoba ngangingenaso isikhathi lesinengi kanye nemkami is one day wasathi trailente waboya kahle ngetindwangu wabuyisa iplate lelihle wemboya kahle ngetindwangu lelihle wamlethela phela kudla lokunayisi ngasi ngiyagula ngakhanza athi ngeBhayibheli hawu mnguni ngiphatha iBhayibheli uthi kimi hayi phela wena baba mnqonda ungaso isikhathi sami ngiphathelele ukudla okungamanga sizathu ngifunze kuze lona 12 ya kuza angeke nami yekufike nje kufika impela ukuthi baba uNkulunkulu kaShembe lo moya wengcwele Shembe wasezulwini lo wehla wemhlabeni ngicela Nkosi yamakhosi uvule emehlo ami ususe inyungu lanamhlweni Nkosi yamakhosi ukuze limpilo yanalo ezulwini ngingalibhili baba kubantu. Amen. Ngukhulumele kahle Nkosi. Ngathi ngiyabula awukwenzelani bami uthi cha awunaso isikhathi nesikhathi seBhayibheli kodwa wena ngambusisa ngami ngoba uyenza ukuthi indoda yenendoda ngakho ngambusisa nje kwalo ukuthi angiphakele ukudla kwasezulwini bababonge uNkulunkulu ngiyobona imidlalo yonke ngiyiwe ngiphambi kwalabangcwele noma ngangikuphi ngoba le Nkosi yanginika umoya weluthando lokuhambela emakhosini ngiyobatshela liphile kuphila lelehla ezulwini lethe emhlabeni ngisiyedlamuya Nkosi yamakhosi uyathina uphuma ngimsithi ngiyabuka lapha esabelweni emntini wakho lo wasabela wona sine bantwana bakho balapha eSwatini nase sowuhamba uthi sowuhamba kuhamba sowuyela khona lapho Nkosi umilisa khona liphile kuphila emva kwakho Nkosi kuba nesilo bayakhala abantwana bakho eMaswati ngoba banelutsa bakhala bazolanda abanye bathuliswe bathi wazohamba baba wethu. Awu Nkosi ngathi bana mthethweni emhlweni nikhona bangcwele inkosi enhle esanda bonke abantu ayikhethi ibalale umuntu sonke phambi kwakhe sisibanana sonke iyasithanda inkosi yamakhosi malamanye malanga yembesesimo selilanga uphumalanga sibothe nabalothabo yabahamula yakhuluma yathi njengoba umgcoki ingwele emhlophe noma bengabhule umhlaba umnimide nibahle kakhulu njengoba nje nasathana ngangeni utho lomalahla ngangena nonke umkhuzo kaNkulunkulu.
Angathi-ke ngibone imhlophe naseyikhulunyini nasesesibeke phansi ukuthi ingabe umNazaretha oyingcwele sibanayo. Ubona sewuyiphi yakho uthi seyise phambuka ubese sewuyathinta kancane uthi umNazaretha oyingcwele musa kugoduka kungangukini. Ikhona ngcwele. Baba uyinkosi ngempela nje. Ukwale ngifuna ukuthinta lapha ngicela Nkosi yamakhosi kungabaleki ngoba nalomubi lapha sihamba khona bese naye sewuyanyeni. Ngifuna ukutshela lesizwe sakithi salabangwana. Kukhona nje amadolobhanyana lamanye nje ngihamba khona ngiyangibakhange badibhetha ngeBhayibheli ngaqhamuka bathi hey abantu bakashembe laba babonakala ngesilebe babese sebasithe. Khona nje idolobha lakithi lencane lesifiki wesimo lomunye aphike kuvimba abantu lapha khona abantu nje bashimana ngembobho lamadolobheni. Khuluma nje naloka ngathi mina hayi kube bewuyathi imbhalo ngaba uyibone ngibaleni ngesabatho ngoba imiyosi lokhuluma ngayo ayibajwanga ngesabatho. Hayi bajwanga ngisho. Sephuma phela into lephelele basifike lokuphelele sesifike lenyazelo emhlabeni. Tonke into lephelele mfowethu. Manje ngifuna ukubhekela kukhona lekifundziswa lapha eMabhiA. Ngibona lo ngcwele. Kukhona nalabaya eBhayibheli College bayofundzela imibhalo kodwa wethu utishela nguhlembe lolonyazi lwezulu. Amen. Mabizwa sabele. MaNazaretha nakini nje ngiyaqobelela kancane bangcwele lenkosi abelibuka incwazi lempimpa ngokuthi isambulo. Yabona le mbuli impela nikhona ngcwele. Yabona incwazi lokuthiwa sambulo inkingi. Kodwa ngidabela ngibunza le yesiswati sizathu phela siseswatini akabonga inkosi. Eshamathi ngomfundo lomunye manje baphakanye labakhuluma ibanga. Abelele. Umbhobho uphi? Tawufunda tawuva kana. Sambulo chapter 2 ngifundzela eMaswati ukuthi ba-understand ukuthi balive. Akushenge uyinkinga phela utshale sifaka lenye language. Indoda leyo kusanyanye ngeminyaka awulema yana esikolweni Nkosi yami. Sambulo chapter 2 verse 17. Yabona ke lapha ngoba ngimnyeka ngoba ngabuyela eBhayibheli College kumatima kuchaza la. Noma bangabuyela eBhayibheli College sinetifundziso nathi letinkulu la. La sangele sinye ngiyasibona lapha sifaqile. Verse 17 Sambulo 2 verse 17. Lo nendlebe akeve. Lo lusho umoya emabandla. Sibe sakithi salapha bangwane ithi imbhalo leyingcwele lo nendlebe akeve nakulokhiwe lokukhulunywa ngomoya leyingcwele emabandleni onke jikelele. Emabandleni onke jikelele. Abeve lokusho umoya emabandleni. Lo ngoba ngiyakumnika lokwemana lefihliwe. Uthi-ke lo yanginqoba nakhulukhulu phela nqoba. Yabona nje uMnazaretha nina la ngwane njengoba unyazi nje losihambela njalo kodwa bangeke baseke lutho ngoba siyigugu ezulwini lethu leletha ezulwini lolunyazi lwezulu sitawubikelela ngaso sikhathi kuthi nina nani nentebekelo lokhu nalokhu lithi-ke lelibhila lo ngobabo ngiyakumnika lokuyimana lefihliwe. Ngikhona ngcwele. Ngiphinde ngimnike litshele limhlophe. Ngiphinde futhi senimnikile le mana beyifihliwe imana yethu nayibambi kwethu ifihlabele leselo lomhlaba kodwa kithi yembuliwe isebaleni. Ngiphinde futhi ngimnike nelitshele limhlophe nke nelipito lelisha. Nelipito yabeva manje nelipito lelisha brand new name. Lelibhalwe etsheni. Leli gama lelisha libhalwe lapha kulelitshele limhlophe kodwa leli gama lisha aligugi ali-expire. Leli atiwa muntu. Leli gama leli alatiwa ngumuntu la emhlabeni.
ngaphandle kwalolo lemukelayo ngaphandle kwalolo takuthi ushembe ufikile wefike emhlabeni uNkulunkulu wethu. Nikona bangcwele ligama lelihle lalelani maswati akithi kukhuluma uJesu la embulela uJohane lo abesesichingini sasePatmos abesakhishwe nemehlo sesitimbulalile tisa tekukholwa bamkhushuta lamehlo aphume emanti ahushuka uJesu wakuletha lesipropito uthi Johane bhala ubhale ukuthi lowo lonqobako lowo lolendlebe abeze lokho lokushiwo umoya emabandleni lonqobako ngiyakunika lokukwemana lefihliwe ngiphinde ngimnike lishe lelimhlophe nelipito lelisha lelibhalo etsheni lelingatiwa ngumuntu ngaphandle kwalowo lololemukelayo. Uyabona uJesu abemjesu intolo ninami abembani intolo sokuthi yena-ke manje utawuhamba bakisa sanjani asenelipito lelisha lelibhalwe lelibhalwe etsheni limhlophe. Nikona bangcwele imithi yabobaba uthe nefika ushembe wathi ngiyawufaka ntikhongwane nibuyise matshe nitungelete emakhaya bese niwafaka galiki abe mhlophe. Nikhona bathandekayo nikhona bangcwele sivikelekile emakhaya bobaba ngoba wethu umkhulu wesibosho atosikhuluma notosivikele. Okay, Sambulo chapter 3 ninami bangcwele verse 12. lonqobako ngiyawumenda isika ethempelini likaNkulunkulu wami. uJesu lapha solo ukhuluma naJohane ngifuna kuvisiseke lokho. Johane akasabona lesweni bathandekayo uthi ke lo yanqoba uthi yena ngiyawufika mina ngimente yabanisika into lephasa indlu ukuthi ingazeleki. Ngiyayifunda ngasombhalo lo ngobako ngiyawumenta isika ethempelini likaNkulunkulu wami kusho uJesu kodwa ukhuluma ngomlomo kaJohane. Angeke aphume kulo Uthi angeke asaphuma kulo. ngiyawubhala kuye impilo likaNkulunkulu wami. Uthi ngiyawubhala uJesu tshela Johane uthi mina Jesu ngiyawubhala kulolo isika lipito laNkulunkulu kusho laNkulunkulu wakhe uJesu. Ngibhale nelipito lemuti waNkulunkulu wami. Uthi ngiyawuphinda ngilobe neligama lemuti waNkulunkulu wami. iJerusalema lensha iJerusalema lelisha ayela lesesebonakala ngoba kuthena kusuka kimbi kulela lasentshonalanga kwasasayisuka emaromani asayingcolisa iJerusalema yayitolo athatha isibambu ayibulala ingulube noma ihonji bayela umnikelo yasiyangona leJerusalema leyo beyikhona intolo mababonga uNkulunkulu. iJerusalema lensha ledla iphuma ezulwini uNkulunkulu wami. Ngiyawumnika-ke nemuntu loyingcwele loyiJerusalema lelisha lelehle ezulwini kuNkulunkulu wami. Nelipito lami lelisha ngilibhale kuye. Akabonga uNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Amen. Nelipito lami lelisha lelivela kuNkulunkulu. Ufikile uNkulunkulu wesibosho amaswati sabelelani nisabele nike nilese lonke isihlupheko utawufike bese seniyakhululeka. Lufikile lunyazi lwezulu lwemukelekile ebheni langwane ebheni landungunya ebheni lasomhlolo ebheni lamswati ebheni labhuza uletinze tintsaba kumasibekele. Buyani maswati nitobhalwa encwadini yokuphila ukuze ningaliwa ngemuhla wokuphela. Mayibonge inkosi yezulu. Amen. Lengumfelabo bathandekayo enkosini siveza kithi kuze sibusiseke lelive labobaba nabobaba emkhulu lisithole isibusiso lisithole njalo
njalo sibusiso bantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu lofikile phakathi kwethu, ungumkhululi loNkulunkulu lofikile phakathi kwethu. Uthi uma siyigcina imiyalo layilethile, ngoba phela ubaba baNazaretha simuva onke malanga akhuluma. Uthi njenga-9 emakhaya bobabe siyabanavuka nathi, siyamuva sikhokhela aseluleka imihla yonke. Nzambama siba naye elunyazi lwezulu akhuluma nathi ngomthandazo wekuvuka bantwana bakaNkulunkulu. Sidingeni ngoba sine sihlomile, sihlome ngato tonke indlela. SinoNkulunkulu obonwako, hayi uNkulunkulu ombika ngasaleli. Mayibonge Inkosi. Amen. Sonke izono etingozini letehlukene. Nasi seluleko lesibhaliwe nasembhalweni leyingcwele. Akawubheke Mshumayeli kaBaba, incwadi kaNehemiya noma incwadi yembhalo chapter 35 verse 33. Chapter 35 verse 33. Numeri noma imibhalo eBhayibhelini elicala. Ngicela baholi lelizwe lakithi basibambisise leseluleko lesifike naNkulunkulu wethu lomnyazi wezulu, umlamuli ufike yena lamule lapha ngefike khona kuba nekuthula. Amen. Ningalingcolise live lenikulo. Phenza futhi. Ningalingcolise live lenikulo. Maswati ngiyanicela ngeligama leNkosi nize nisite ningalingcolisi lelive lenikulo lesibulo, ngoba leli ikhaya lenu. Nani maZulu nize nisite nize ningayingcolisi iKZN. Ukutitsa ingadi kuyalingcolisa live. Indlakathathu Mshumayeli. Ukutitsa ingadi kuyalingcolisa live. Wenza futhi. Ukutitsa ingadi kuyalingcolisa. Kuchitha nje ingadi. Yathi nawuchitha ingadi kwentekani? Emadodana kaAdamu. Lele inhliziyo lelikhulu njengale yakho nje lelikhulu. Yabona nje yakho njalo njawuva nosithiwa. Wena nje wahlala ngikuyoyobela abantu kusibantu ngasokuphile. Ingabe wangenwa yini nanyana? Uba uthi buka sibukwe lesikhulu, uka ubuke bese uyacela uMboza, ngicela uMboza ukukhiphe nentitiyo ngoba wathi wena Nkosi lungamfiseli nekumfisela umuntu kumbulala. Wena kumbulali. Kuyenza njani kuwe? Shaka sebhineni yokukhuluma ngithi ungule ungasithi. Ngoba uhlekukhuluma nawe bonke lana. Manje la bantwana bakaNkulunkulu emadodana kaAdamu lelenye yaba nemona ngekubuka umnikelo olencane ukuthi uyemukeleka wayo wangamukeleki yaseyidada besambe siyokingela. Kanti lena iphethe sambobo niphethe sagiya niphethe inyangade iphethe nayifika leli kuyamshaya yambulala.
uma uNkulunkulu wasezulwini asabuthi athi uphi umfowethu yaphendula ngokwezelela njengoba nawe ngikwezelela labantu ubabukela phansi kodwa badalwe uNkulunkulu abasiko bakho yabezelela abanye abahlonipha labanye abantu wathi uNkulunkulu wena ingadi yemfowenu nomabela nayi phambi kwami umuntu lobulela umuntu wachitha ingadi yalomunye ingadi yakhe iyakhala phambi kukaShembe uyakwenza njani lengubo igcokise kwembu yabona nje wesitela uShembe wathi ngamunye cha lona ngumnazareni ngempela ngiyakhumbula ngitshela phela lapha khona inkingi kodwa senginemalanga lasi 1 2 3 kuphela uShembe uqinisile umtimba wami awulabanye ngabashiya abantu bakithi uqinisile uNyazi wezulu angithi njengoba uNyazi wezulu ngiyolupikile ngihambile lapha ngathatha emaphutha wabamuno wakho esizwini ngadla ngesifuni manje lo mkanja uqala ugcwele lamasajini maphutha kaShembe uwangolisile wena wakha ngesicupho ungabe ungaphe ngesicupho abaseko uShembe uhambile wewe ugezela amanzi wafaka ebhabhini wathi nawuqubha wakhabulela phakathi usuthele amanzi kaShembe suke sesambile esifusini awathi wena uyami bantwana bakaNkulunkulu leli vike likaNkulunkulu lapha lisho ukuthi ingadi iyayingcolisa live nami lelibulala abantwana lelithumba nebantu besifazane sowufikile umkhululi ningabe nisakwenda ngoba ingilosi lahamba nayo inemehlo ngaphambili inemehlo langemuva nitawubona nonke stop ukubulala abantwana stop ukuthumba abantu stop kwenza yonke lento le ufikile uShembe noma kumbeni yogada ngabo niyokuhamba abantu abanye bephala ngaleli kukhona phela abantu nasemcamelweni labafakathile lelithike bathi bazama ukuthola imali bathola imali njengabahlambeli baze bayithathe bathonikela nangayo ikusise inkosi kodwa uyabona ukuthi lemnikelo wakho abahlambeli uthola indlela engekho emthethweni ngalamazwi lana Nkosi yemakhosi sikhathi sami sesishayile ndlondlo umsakamayekisa qhubeka ucethe leli verse ngito buyisele isihlalweni semusa awuphinde futhi ufunde sengathi uyahamba no stop Ukuchitha ingadi kuyangcolisa live noma usuka eCape Town noma usuka kuphi hamba nalesi sibusiso sokuthi uchitha ingadi ebelakini ungcolisa umhlaba wakini ngibo lokungeke ukuthula nenhlawulo yokuyisana nazimakade ingeke noma benginganikela ke lithi leliphi la wena ngelokuthi ingadi hamba lapha elunyazini uthi baba mina ngimulala ngathi senziwa yini dawuba khona ukuthi ufike lunyazi uthi lapho kucishe khona ingadi ngaphandle kwengadi yalowo lobulele ningangcolise live lapho nine nami sihlala khona amen baba Nkosi yezulu nomhlaba ngingumntwana wakho lomncane Nkosi yamakhosi bongiphe Nkosi lawo mazwi wakhuluma ngalo mfana wakamkhonda baba lapho ngisekuphimba khona thethelela mthetheleli wezulu mesile linyembele thethelela Nkosi yokukhanya makube kuhle ezulwini khula lunyazi lwezulu qhokothe tonke kitha philise bonke labagulako ngegama leNkosi amen